aturan baik. Ana karo batire jegongan. Ya wis ngana sesoran barine. Ya, Pak. Yati. Ya, Pak. Bocah wedolan bae, baru wayah. Pak, asem bane bocor. Lono batire iki kae, tulung. Tungila, bane bocor. Lah bobot temen, rong Sulawesi nggo pit. Cepet, motor lah. Balik mana? Tuku motor. Ya, ya terbalik. Terus skip. Lah, debater ora genulung. Ini titane bae balik njaluk ramane. Duh, anak penjeruk motor bae untuk boletan disit tapi ya rewel banget. Mas, Monggo Pak. Ini motor apa? Mas, kok motor kok anaknya? Oh, anak mana aku wadon? Sana. Anak oke jajal kepilih itu Mas ya. Anak speed. Bisa baik. Ki sing abang ati pira, Mas? Sing abang ya sawe. Oh. Siapa ki, Mas? Kapit jajal cek terus. Apa speed penon. Iya kena, Mas. Ya. Cocok Ya cocok lah. Wis Iya tidak. kuncine iki Mas. Ya, suwun. Jadi ya Mas. Ya. Kata. Motor siapa ya? Tapi temen kok. Motornya itu temen kok. Itu cocok kayak ini. Kon bapaknya di situ lah. Pak, motornya siapa ya? Ya motor kok wae stok nang golek tenan. Temenan apa ora? Iya temenan, kayak kok. Nyar kayak kuncine, jaga sing bener. Iya Pak, sudah Pak. Soleh, iya. Sudah Pak. Ya.